Jungle. ahujishije igisabo ntushobora kuhatera ibuye mpora nirinda kukubabaza ngo hato ntakoma rutenderi iye baba we ugiye nabo wande ngo ibyishimo byazava he murakaza neza mu marushanwa ya ba Miss ba makaminuza. Reka ntangire mbereka abagize iki gikorwa kugira ngo muramubona. Uyu ni Judge Vitamine yabukereye muri Women Health n'amaburutere. Uwe nawe muramubona Guild President Kadunda waje nk'umufana mukuru uhagarariye Kiss. Kugira ngo rwose muramubona yabukereye rwose mu costume nziza cyane, murabibona namwe. Tubibutse ko muri iri rushanwa turi kumwe n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye, harimo Unico Group irimo ibagezaho aya mashusho ya HD mwibereye iwanyu mwicaye kuri utwo dutebe tw'iwanyu. Undi muterankunga mbafitiye yitwa Madiba hariya ku makaro mu Gasayo, akaba ari we wateye inkunga iki gikorwa, ari umufatanyabikorwa ukomeye aho yagiye afasha abanyampinga mu gihe cy'umwiherero abagezaho amafunguro n'ibinyobwa bimeze neza. Rwose ngira ngo abanyampinga mugiye kubona hano baserukana umuco, mumenye yuko iryo toto bafite, amabuno bafite n'iki byose babikesha Madiba hariya mu Gasayo ku makaro. Yes, dufite undi muterankunga wa rurangiza yitwa DJ Bayama hano mu Gakenke, akaba ari umusore ufite indirimbo zose wagenda ukenera z'umuhanzi Aime Wise, Kadunda Comedy n'ibindi bigiye bitandukanye. Ugize ngo iri rushanwa rirashushe ntirize kugucika. Ngewe uri kugezaho hano nitwa Wise. Iri rushanwa rikaba ryitabiriwe na kaminuza eshanu. Kaminuza ya mbere UTB, kaminuza ya kabiri UR Huye Campus, kaminuza ya gatatu SFB y'Igikondo, kaminuza yindi yitwa UR Rukara Campus ndetse na Kiste. nibutse ko nuri bukaraga mu buno nabarahita ka kugira ngo mwayumvishe inyunganizi ya vitamine. yagineye musingira ngo ibyo muri mono uruca abana ninde wewe ko kistratine uwo mwohereje yigiki yiga mechanic engineering ntacyo nkwijeje gusa godoro zaramworoheye. Ndabona Kadunda yihereranye Judge hariya ashobora kumuha ruswa kuko ndabona Kiste tiyizeye. ugize ngo Yes, bagore namwe bagabo mu byubahiro byanyu muhaguruke mu ntiza make twakire uhagarariye SFB Igikondo. abafana mundebera amakuru wowe urataje ndakabura do wowe urahita utaha ko mbona wishwe n'inzara waraye uriye. Judge nta buruse duheruka. oya rwose oya ibya buruse ntabesha bayiduhera ku gihe. none ko buruse bayibahaye nkaba mbona uru rusingo. Judge yuko nega CPA ugize ngo iki werata burararira uburaha n'ubucapati hariya kwa Kazungu murabutura wasanga ari naho akaburuse wagakegeteye. genda uzagaruke mu marushanwa waraye uriye. Ngira ngo murabibona ko SFB ivanyemo akarenge kayo rugikubita kubera imirire mike. Muhaguruke mumfashe n'amashyi menshi twakire UTB. Judge umva ko bagira ngo iki UTB iradufite wakuye mu icyatsi akaza guhangana na Kristo kuri finale. umva muko egera hino akiramo akanimero kawe Indaya mbaya. Ngira ngo murabibona yuko UTB ikomeje, muhaguruke mumfashe twakire Rukara Campus. urabona
n'amabere wagira ngo aronsa nubahe. Nitwa Nyiramitianye Makurata, naje mpagarariye Rukara Campus. Inzu bamuyikodesha ngahe makuru? Nkodesha inzu y'ibyumba 2 na salo 2-5 hariya muri video. Ufitanyiye sana na Rukara Campus. Ntacyo uretse kuba nk'ibi. Awe ko waje utonkeje umwana, iyo ureko kaza mu marushanwa umaze konsa umwana. Kadunda atangiye sesereza hano. Kadunda. Bivuga bamuhaye umutuku. Yesu we. Tumuka nkubona inyuma y'abafana. Genda ukomeze ube Miss wa Rukara Campus n'isura yawe yarabikwemerera. Yesu! Genda ubwe mufane Kristo urumva mufane Kristo ni Rukara Campus ashobora kuba yari ari konsa isavamo. Jaje mubabarire Kristo nigerwa nk'umwanya nigaragaza. Kadunda urakomeza kuzana ubugambo bwinshi ndaguha vitamine itayisobanura turitse. Yesu we. Uye Campus niyigezweho. Judge mugire vuba boss ari kumpamagara nkora mu kabari hariya muri 144. Nubundi nari nakerewe reka nigende. Abahuye biragaragara ko bari bakodesheje abantu bo mu tubari twa 144. Yesu we. Muhaguruke twakire uhagarariye Kriste. Seka gundi zikabye ariho. Aratwara igikombe cyangwa ribuze gusebera hano. Yesu! None se uwo wiga muri Kristo? Cyane rwose. Wigira hese? P001 Muhabura. None se uri mushiki wawe rwatubyaye ko mbona ubwiza bwawe budashamaje. Maze muri Kristo ndayoboye. None se wamenye ko washutawe? Yesu! Erega muri mechanical engineering ntago biba byoroshye. Hari igihe Godori yatarukiye. Yesu we. None se Judge njye ntabwo nabyemera. Ngereka mpamagare nge numve ngewe. None se nabo muri Kristo turi kuvuga najyaga kohereza umuntu wo muri mechanical engineering iyo mwohereza umuntu wo mu mibare pire bikagira inzira. Wikwirirwa bimubaza namufashije kubashaka dusanga bo muri mate pire baravanye. No. Sorry mufana Kaka kutuka reheze. Nukeke imana urinda mukongo bani. Gira hano. Iwi. Inigete namas. Noye jorje barasi. Umva siniza kaka makiyaje kumukara mama. n'umunsi yo kujisha. Mwana babiri bari mu kimwe. Byafashe neza. Saka tugiye gukora setting none. Murahindukira. Naho ije turinde. Bushari none uri. Gakomana. Ariko iki Ciciro ambureje sabuze iki. Yapare yangiye. Ura bakobwa muri Nigeria. Bari muri na foto Sibyo? Na filime agufitiye kandi Na filime bigezweho. na filime n'ibihinda n'injyaro no mwine. Banyarwandakazi, waba wifuza uwagufatira amashusho cyangwa se amafoto y'ubukwe, birthday, bridal shower, ukeneye amashusho y'urwibutso, uri umuhanzi ukeneye lyrics z'indirimbo yawe, Unico Group Company turahakubereye nonaha. Unico Group Company amashusho yacu ari mu bwoko bwa HD. Unico Group Company ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri aho hasi. Yo turabashimiye cyane kuba murebye iyi video. Wowe icyo usabwa no gukora subscribe tukagukaraga gakoka.